Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kitta hote Juni August nisim somla ko ni ko van noi Thusoh Lahkhom ho Israel has pola te ka agam gi khela ki dawn achi la in hi August nisim somla sege ni chun Lebanon hanglam ngam kai a airstrike in achi la pinawa Hezbollah Red One Force lam kai lubo commander Hussein Ibrahim kasap chutina anato in hi Israel ten amon chu Hezbollah ten kalman cha hol na nei uvin a season bulu na chu video footage ana sodo uvin hi ki bulu na to ki matin Lebanon Health Ministry in chapang nil anulhan panan Syria mi sob in thina ato in chule mili an machang e ati Lebanon hanglam kaiza wadi al kafulmun Belap Israel bulu na hi Hezbollah to hong ki bui patlhonapat Israel bulu na anasapen hinalay din ang kisezin hi Israel ti airstrike le thunan Hezbollah ten rocket som nga wal Israel gamsung anaka mvin hi Hezbollah te le thuna zin Israel gamsung lumlam Galilee gama hula veng ho a el surin anasungi mvin hi China le Philippines ki ka tui pi chunga mon ki chuna thua atha bein ki lep tu na hong kho sikit in hi Beijing in khauta Manila coast te chunga na to na ki chi la pi ding a hi ati China Foreign Ministry in Philippines Coast Guard kong ho Sabina Sor muna apan sa ohin China te gamla go jalaw na ahin South China ti pi chunga chamna bit na asu se gu ahi ati Hitubang chalo na hin achi sa 2002 kuma China le Association of Southeast Asian Nation gamhon Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea Principal guidelines ananayu suke na ahiati chile Philippines in sa kinupto no ho zuita asangin flagship vessel anayu BRP Teresa Magbanwa chutolo ding agong uve ati Hichilay mun Sabina Surhi Spratly Island Park hinabanam gamte ni hi ama amahodan akisay uva kichuna anayzing umun khatcho ahi Africa gamho Nigeria gamsunga achi sa August ni simsom langa Thursday ni khochen thal choi mi phalohon medical students som nilam annual convention a panladi in kalso ho chu anapuimang ubin hi mi puimong ho chun akiman hol ha da om na ding Nigerian sum milon som nga naira ngi na anay un hi Akiman ho chu Sunday ni khochana chul hat do hilole atha patta ding uwa mi manhon gi na anay tolhon in Nigerian Medical Association hon lunggim na nasata anay uve akti Thusoh to kimat ni Gamsung Healthcare Service Chairman Dennis Daso on hitubang a chon na hi khangtha professionals in mai ho chu nga buluna sa hipon healthcare system future ding kisumang pina hi ati Belarusian President Alexander Lukashenko Ukraine supaite lakhala sangsom ni Val Belarus kamgi main stock kinain pansana akisim ovetin anasezin hi alangkhana Ukraine supaiten Russia cards reason a lakeup sit na anezun hi hichu Russia supaite ki mancha na ati a combat operation logistical capability subui pinading abulu na hi ananay u hi Africa Center for Disease Control and Prevention in report apina Africa gambung sunga mpox na nanay ahimong etya milusim kipi sang som la sanga la zakale som thumani chu asanga tamzoding ahi ativin ahi continent sunga Burundi Cameroon Congo Ghana Liberia Nigeria Rwanda Democratic Republic of Congo South Africa le Kenya gamsunga chin nahi kihamat do anhi Russia solam TP pangkalampia link P magnitude 7.0 hanin anaki hot e Zechun marsom guple tumal gamtha Russia never best kom chaum seven lech volcanosong anapoza in ahi Thusoh to kim an tsunami so te in warning ano hilla hichu kunung in so theng anhitai Germany gamsung Stuart Lake muna High Film Music Festival anaman nawa Ferris wheel ahilole Merry go round tia ki hechu meze anaka azin mi somtumval anamachang uvin hi smoke billowing into the air Medical Department Committee on Tribal Unity ko 2 in
August ni sim som na gate 2024 ni kho district sunga hobung lamkai ho hinga het sa na le taw na anay na ba achi sa June ni sim le 2024 ni kho hobung lamkai ho to ki ho to na anakinay dung zuizin district sunga hobung hon lakat sunga Sunday ni kho jing ka khapena tolom ho medical adinga ahempe ding over ki sei chu tu chain hobung som loko batman apinalize ati hechi ahong ki sep do ho hi volunteer damlo ho mei chenga ki to kha na nei ho zan na ding ahina bana batam pi zon ki nei hitai ati ja chu mabana gale tu din munjang sei the hinai lo zin kilol na na ki sei ho gel kho a them khat khat cha zong le medical lama pan la ding vin tim na ai nei vin hi Manipur Phaicham Infar Valley a dal le thopi umlodan nisin akilang che in hi chuhol a khatnat August nisim somla gate new mel hat lo hon MLA lui khat ina bom na sapo ove Thambal Khong Sabar Laikai Infar East District nga Ketrigau SC akun MLA an hisa na hapam intrazik chen in gate a mel het lo hon sim som la gate jan nidan pung so minute som vel jun bom an sapo ove jan ha gozo zi a mi va le lo lai ta a thil so hi an hlung dan in akise in hi gari kangli nei khana hung mel het lo hon bom chu gari akun in se u a hi tin jong thulu in ase in hi a hin la wang phatum te in akitong kha koi ma ampoi Manipur police hole forensic team hon thil so namun anadal lut event khulchil na anai pe uve het the chu achi sa July ni sim som ni langani kho achu Kanglaipa Communist Party Military Council Progressive KCPMC Pro Hon Nahapam Indrazi hi Truak nga kive hi tango ana anay zi uva Am hokom a ninga sunga Kipilut surrender dinga Kiga ana anay u ahitay Am hogi na hi Na asa mua akoy le Indrazi chunga Shoot at sight or Danger zone kilhading hi taa Anapondo u ahitay Tu chung thil so to hichi KCPMC ho warning hi kisam kai ahile ahilovang het hi poitin police on asai uve alang khana ni khoma sanya hi chi bom ke so po ke ze chun zan hin Thambal Khong Sabal Laikai numei ho in aveng sung uwa to mun ki phinna nei vin hi ki phinna a zaw numei hon janil ha thil so na sata dem na nei to kelhan in bam sep hon agang thepe na mi pi Hetna ki phon na ai nei ding un jong nge na nei un hi alang khana Manipur police in jani chun mi pil a sumdong KCP nong drain khomba kadar thum kore alket hiang thang infra west a anamang uve Anbaran Singlam Kai Manipur government in Gamsunga Chamna anung sa zawtapon lengta banga thanai le bolthei Prime Minister Modi in Manipur a Chamna a sa angai tai tin World Meeting Council WNC in ngena ananai tai Agartala muna WMC in Tripura Gamsunga simlai lol hinna nai ho kipapina kin anaman uwa holim na WMC Tripura Unit President H Bankim Singha im Manipur a buina hi la somne langa wal chi la hitan mehim zanni le somni langa wal in thina ato hitan chule mi asanga simhon illa lo baya hitai ati Manipur hi India ba khat a hi zia hi chibuina su lhapna ding a Prime Minister Modi in pan an la a Chamna anu sa loiding in nge na ani in hi Manipur thu simading a tu chung buin hi za cha ta hi zat khat in zat dang in ki halpi to na hi lungham ta thil su hi chapang khang tha hom ma ho athim zil na hin ho u na sata in atong kha e mi sang tam ta ni hol na atang tan dimun ha sat be se zia mi loi khat amale amma ki that go zong abai poitin Bankim Singha in ase in hi Manipur hi India ba khat hi mihim khat chu ata sa ba khat me in hin ka le anan hi ta sa ba dang zo sinjong athu lal zi hi Prime Minister in hi ta sa ba khat me ka zia na hin state dang ahin to kha ka asu dam nga hi tin Bankim Singha in asai pe in hi WMC President Pu in buina asu lep zo lo zi in Manipur government zong na sata in oi monothu apong in hi Anbaran Singlam kaina government in Manipur buina hi asu tip zo lo hi ja hi leng to banga thanai
Prime Minister Modi in cham na sa angayatin say Ben Kim hin ipisi Manipur din mun hitu chana su tiplawa hamti jong do na ane in hi hichikin na to say dang honjong Manipur boina su lep hi lo dan le boina hi agan na thei chana su lep angai dan anapong da ove het thei chu Tripura a meitei sangsom thum tabang a hi chule Assam le Bangladesh azong mitam ta a hi ve Lateral entry a government in to mun ong tam ta hu ding ai ti hi anti-national kalson ahin tabanga na kitong hi SC/ST le OBC ho ding na to ki holna reservation ki koilhang pung ta a kila api na hi itin Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi in anapong do chule UPSC hizoloa RSS ho through a to mun ong loading a mi la hi Modi hin constitution attack abol na hi tinjong Rahul Gandhi in ngo na abol hi August ni simsom na segi ni a letter entry a joint secretary le dai secretary director level post 45 ta dinga government in apundo dombot na hi post ho hi alhangpia or India service IAS IPS IFOS le Group A service tanga luthon aloziu hi Ministry chumchum a tongding a mid level of fields post tamta letter entry a kila ahin SC ST le OBC hodinga na to ki hol na a reservation ki koilang phungta ala api a hitin Rahul Gandhi in Hindi pawa exa an post in hi India a top post kila anahi minoi nung ho pati a chanvo changzaw lo a hi ve minoi nung ho dimun sem phat pi ta sang a letter entry umzi a top post a lo na ding uwa ki so do be a hitaw ve tin Rahul Gandhi in asai be khang tha talen nei ta UPSC exam dinga ki gung ho thanai na right ki umang pi a hi tin jong asai India block in hitabaga administrative structure le social justice su sinading a anti-national kalson hi hata kidaw a hi tinjong Rahul Gandhi in apong do in a hi IAS privatized ki bol hi reservation su bainading a Modi guarantee hi tinjong asai be het thei chu central ministries somnilali a tong ding joint secretary director deputy secretary post 45 lateral entry ala dinga Union Public Service Commission UPSC in Nihomasenya kauna abol a hi dunia ding in Thusoh ichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chibe